ai ole process finga ele maua ia mo mau ka ke le lopo ai mo mau ai penga su le lola palo ka nga foi nga fainga ia el palo ka ngari ia it se labu su nga ba penga su ye será palo penga su ye se palo ai pe mo ngi ngari nga ai já me ora ko wai Inga kele ame seale famsingonga le ya ko lupe masaru ka isa foi ia como ka ngai a kongo kaba foi langa ia foi por kalama ai masalo ol bainga le ka wa nga ia ku o ngo le wa saule mi mo le la fanga le ale famsingo ya Harrison o la fa kulanga le mai ia vaenga foi si kako e pesca mi ala wa mai pe umala wala ka sanga ko lupe fanga equipe de Supreme Court au so a Court of Appeal ai sa o mar kele nga sa pe ala de wa fa ko mo fanga e famsingo e kaulanga o se full court wa bakula ia mafu anga ka kau o nga aru lunga le me ku lunga Court of Appeal a equipe esele ia wala nga for Supreme Court nungo winga a fa inga ko pili fo fa kele me ia a si dia kipi sa wa lunga o so sa wa me ngatai o so sa wa me nga a uma ia inga a wo uma ia la ko a wo uma inga e mana ia fo i wala nga ia ja ulisi fo i tule a taua e tele fo i le tupe alu wa e mongia fo i ka ua sa i dingo le ami o kongu me uma so le ao le kau fo yo fia lo ia mar to ngina o fo ile o tupere o fi kota le fia kota mo fo pena e fo ia le skanga ka fia sa ide ami ko il con ka le winga la na fa fo ia ita ma fo yo no le tau o so fuanga mal tulanga mo ye tala fia ngo fo na por kalami ma ye ke ave sa o walanga ava ko fo i Supreme Court o la fo ye e ava no mai le si fola lai lunga e toi ave ono ave pe ale fa maria ina lava ia ke le forka ngo sa ma le kapinga ya me se fo ku fa o le la ku me la se fo ko ro nge ya bakuela le ia le se i ka sanga foi po submissions fo nga ka wo yo ngo le Court of Appeal la ki piese Supreme Court la fo ko me la bongo fo ya la ko fo ya ile fo nga the Friends of the Court pe ke ma ba nga le responded pe ke ale ai ya o me la ka fa kali o le si atea o le si mafu anga tele la vai tala fe au ngai mala nga te tau le olo le apili ni au ka wa ko ya wa mafu anga ese me mafu anga na ka pe ngai e tu uma o ka nga kalenga sa fa ile unga lenga fa ya mai fa unga lenga ke angi o ka nga ile kumkumu ngor fa msingo nga ma walunga asa mo sa so se fa msingo nga la ke lenga sa fa ya ile CJ manga ko o ia o le top player o le top pa le o le fa ulunga ma o ia fa msingo city ngai longa fa langi nga e fa nga ka ke le langa sa u fa unga fa msingo city ai uma e ngai sisika nga ka sa fa ya ku lunga i e le fa msingo city o nga makua ke le ai le fesidi ngi o fa unga fa msingo city nga kongo e ke le longa fa fesidi ngi ai le kulanga fa au pea ma le kulanga suia awa a fa au pea em fa yang ma fo ka fa pea ia langa me la ma fa e sidia o kala fa msingo city fa ya ko menga ai ala ku fo ia sui o nga makua ka ko fesidi ngi le longo wingo ka ko fa msingo city le au le level le ma warunga ku ba ia te aula o reasons ke kele langa kupu mo fo mele fa unga de sa fa msingo city ai nga uma elo ko apili lo le Court of Appeal le langa va ko lo fa msingo pala langi e ese mai la nga kongwa o makauria a fa pe anga pe fe si fa unga o la sa fa ye fa msingo city mangi si fa msingo ku fa for Court of Appeal ai me la kupungi ele pensa foi e langa o ia o ngat fai unga lo nga ba ku e fa msingo fa foi e foi le Court of Appeal ai le afinga ai e ka ula ia li asiaka o se mele le kele le kalia o Court of Appeal
o se mea mo kwa Lelei kele wai le ngaka inga iloiloiga le gegefu le faiuga ala loke lola le whanga constitution Samoa Ioi. le ia kakau al faipule Winga na alfa mtalanga le alene te fayatu. Kele mafuanga de tawilo. Ona fanga loilunga ile fa masinonga to apili po to iloilo. Mangkuar kama mawor or kama fai wanga. le ko O ko mai loa o mai le ko ia se sima. Ele ia se si. le fanko apiti Le mfinga ko apili maso ko apili ma mdulanga fa pena. Ya jaula tala faunga tele na mafuanga. Lenga o le wha singo sidi lenga whaia le wha kau kaia kama lea. Ea saka kau a fo inga. O le e yeisi au kama i o te whaitu. Walanga la o le uwa vai e tunga o le tamaitai le la whataua le kulanga o le keisi lea i Helen. O Helen la le usui tūlanga na i le bufai mawhamasi, le bufai malo i a toi lupi. le ai O ai le wa tu Helen. o Helen ma le keisi le va kui fa o la uanga o me pole ka o la ko le friends of the court amika sea Korea or something o la ua friends of the court nongo winga o la ua efeso sangi fa msingonga ile ku fa msingonga nanga le fese se ka kuranga le kere ba kuro kuskus me ka fa mayo la fa masuyo o fenga le lawyer sili mo officer le ai ele fengi friends of the court al AG ngal fa msingonga fa langa friends of the court ye wala ngai mangingo ma friends of the court nongo winga fa msingonga ai le lawyer sili o te vatu lawyer sili la lenga makalfolo e sili lenga ku o fenga o monga o precious lenga ku mo ko luper kaimian ko fa msingonga nga umala yele wa fenga nge wa lawyer sili e precious a sa lo mero ku mo ko lupe o le la fa mai le fenga nge fa msingonga ede ka kaula le lawyer sili o nga ku mo ko lupe langa sa le o yele sa ku kai mo langa le lawyer sili ai le ka fa ya mero o nga ku langa illa so kanga fa fa nga lo nga ma precious ma ko fo mero precious fa nga lo nga pangekas le la ko fia ilola ia Helen Helen sua Helen ma fungange ma Finlayson Christopher Finlayson is it ola nga la pa mo friends of the court efeso soangi la il fam singonga il ku fam singonga ele kula o mo ko lupe posesia kangaka o le la o te va ia tu friends at court e fo ila se so tanga o le ile so kanga o ke vai ko friends at court o e ka mo se news ngami wa o lenga kilo yele ya fonga ia Harrison le fa informasingo famela nga ia kala fo le lo kilo banga uma wa satisfied mo mo longa loko e kala fe ngai le ko Helen ma fonga mo le famsingo ya ka ila ya wala nga ku se siku wala nga pang ile sao le ku ngai a me se ya ma sao mo ku spepa le ali ja pipi ole la fonga nge wa attack le fonga nge le conflict of interest le ka le ngo fa mai fa msingo le wa be se ya fa msingo silimba le mamero ai fa fe fa lenga mo conflict of interest le ku o le court ai fenga nga la lawyer city ia mai ole fo ute vai tu fa mo ngai au mai ai ngalava e tau songa ia le grandmother o Sua Helen mali atawa Daryl ma Clark o Clark le atawa sa Daryl Clark le anga ko alua masimativa il faingor case ai cousins e tau songa la grandmother ia Daryl Clark ma Helen Sua o me langa ka declare Helen a foi lo tu fai tu o si fia la si palangi le wa man tu yo te lo lunga surface le kilo si palangi a le fisili tu lo loto o si la fia si palangi nga ku
o so kanga fa Samoa ia walanga o grandmothers le e fe so ta ia vai ngai no nga ka nga ba ko se ke si ko ro ke si yo ala nga ala fa lo mai le mama ma le fam singo ya ka wa ala fa fo ba ia no ia ko lupe e ka fa ko submission menga be se ya Helen Clark ma le Friends of the Court ia Sue Helen oi so Helen Clark no ole winga fam tala fa ma lu tu te lo to tele o to ia to te tau ia inga nei ma tulanga fa pena ele fe silingia langa ole alu ia so nga ona ngalo mai fo e ia le tu e mo te fiso ta ia ile asia ta ma si vanga sia ia se yuli se yuli wo to lo lava e asia ka fo ia ka mala ole la o te tala no atu langa o tele no fa ai tu au pe fa le ainga ai tato wo lo e eri lunga me e eri ele ma faina na tia ni me fa pena e wo ke ro ayo ma fo si vanga se fa peso ka male wa sia ka ele ma fo mo ka ke ka ve ka ai a fo ole fa ma ungi le tau o vat leanga o me kongu wa ngei le wa leanga ai me mongia o mea ia le ua matua matila tila le leanga yo fa yo so kanga le ato le na le no to fa ya tu lo le fa fonga mai ya ye pe tu te o to le fie mai ya ole grandmother o Helen e kausonga ma tu lo ma fie sili le grandmother o Clark ole ato ole sa so ole ngala na le na ta fa ya enga o mea so o kanga mea ia ya kaki aku ya o ko nga mea alu e tau fetu ia na vainga e riso le ua o fa so doi ngol tatu ua porkalame lenga o le ua uma ese aku si makiva alanga o ngayir kanga kan ko dua mal le fio ngal fam sinu sili o tangata eswa fa ya li ata wa sa Daryl Clark o fam singo le Supreme Court o fam singo mo lunga o kama ia le sa fa lunga ai o le mafu anga le na le tau avatu pele sila hange pele ongo afia ai foi le anga o le ka o Friends of God o Friends of God pauna vai ngai na ona sila tu e vatu ia do to fa le to ia ai stat Ndia, musalo e fungisi me ko sa foka. Oi. Lo ko langa mai e ko fa lo kele fu. Ole ko higiro episode. Ale what ie de. Ole au ke foi aku sole ole sau e makuale ai se me lilu. Ele o mai ole fa masingo ia ka ya ele ka ko. Ia la toileta tu fa masinonga la utele. Ale tatou court o le media court le watu lunga ele alo kango foi au tikle atu telo nei tangata o te hainga o kero ia le foi e va ia toli atu sa o le atu o to tino ai atu le io ai le amaya meana e ufi a manunga se le anga o le ka ke kapisa o mai ngei me o le sa ilinga o le amioko o le amio tonu o ala ni vaenga e mafai o na mafi so ani atuai ia o nga o ko fa fonga mai o wala nei fa o ele tani o to fit kalo fa pe mai ora wari la o ma uanga kiuke o nga ruenga mele ta o nga ruenga familia o ma u fo yo media so e iyo a wonge ngalo e le kele masu ngafa yo ke wa fi so lo ngafa le mo ku lunga ya so tanga ma vainga fa bena ai ya tia ele ai sia fa inga la ngai kele a tanga ta ya la o tatu tanga ta Samoa ele o ka ko ya ko ke kele e ai nga o Samoa uma paulava le vaenga mo mia I fainga malo le lei o le upuro le transparent a fa ai lo ha ma fa manino ya e saufo ya la le fa unga mangisi o me fa penga e talia ngo fie le loto ma le to tele ona la sa e fa ai loa sa fa ai loinga sa e tikling hana ya fa solo mai na pata any update on Joy Lopez
Yes, so with Toi Lopez's case, he is challenging this in the Supreme Court. So this is going to be a big challenge to Samoa's judicial system, and that's the highest, I guess. I mean, you've already covered this before we came into ad break, but yeah, that's the latest update. If we could bring up the graphics, please, Carl, with the, yes, that's the one. So our audience can have a read of that too. Yeah, ole ua tapena avele ile korofapio la le topio na fasoi. I guess ole mata upule ole tele o me ole a ono tupu to ole mata upule nei le to mahana. Kele. O timing hei. E kele me on kukupu ku ole fai ungale na fai le CJ. O ani si vai ngola e si la di at we no afia to fai ungale. E kawia o manga ye o melo fai e ko lupe foi le ave ko iloilo fai unga. Ia a ko si ko pili ko pili le fai unga le a famsing sili. Onga o menge famsing unga ele ka nge fun fai unga. E ka ma ko akilia ma ko foi la ko fa ponga foi le proven beyond reasonable doubt. Ai ko ki se fulu mele nge fulu vai ka ngaka. O le funga o le mo o la David lengo farongo ka au lenga ka wa lenga finga nga ko fa fam singo ele se me foi lenga se ngie se lo yo malo or ku sa le statement the statement ka singa mem ka wa ke o si me si lion ka wa ke le o le yung fa on ngo mori mau nga awai ai fa nga ye ku statement fa mo ka foi ka wa yung me fam singo nga sa fam singo nga fi se sui pare mia e ka kau o nga su e mo mau ele se kama ko finga la ele se kama ko finga se ole afianga o Samoa ko ka ki e le fianga foi a ko ko finga no su palmia o se ko finga sidi ngo mo no e ka kaulanga nga fai ile se lau pasenge da ko mo kingo ole si va ngale a tau te rei fa solo a e fua nei farma fau la fa ka longa I vai le maua lalo le levo e ave ia petitions ai mana tua mai e te tau ona ave le tūlanga la walunga leanga o le paroka le akungu me lea e tau si e mana tua mai a fai o le pale menge ma o kangaka o loa meikasia e ka kau fo inga raise le pa o le faingo fai unga fa pene ia o fisiri na fa mafu fa ile ngai yuru ngali ingar ko alua la paroka e fia na fa inga o paroka nga malo ai ko rupe ia over ko kia fase la e fase la ulang ka ngakaya nga le wingo la tala e fase la ulang ka ngakaya nga mori mau ta si le va e ngai ka kau nga feka la I ma feku ku nga ia ile ko fa au ko fa masingo winga I me fa pea ese worth ko fa le nga inga le vote le tunu ile nei se lau lima sefuluta la with no people no witness or fisiri kele nga loka mafofa ole not so much ole o se lau lima sefulanga wo I fai unga wo mori ka kama manga sala le kausala inga sefukala I lau ba ai me akola e ko kusala fa ko singa kala ma lau fa ko singa sefulu milion kala kusa lele levo o fa ko singa I ai ole process finga ele moa ia mo mau ka ke le lopo ai mo mau ai penga su le lola palo ka nga foi nga fainga ia le palo ka lunga ri ia it se labu su nga ba penga su ye sera palo penga su ye se palo ai pe mo ngi ngari nga ai sa me ore ko wai ai penga ngo foi kongole foi ngare ku malo ora sina nga kulanga kaunga esa olaile o fale nga tulo ele isusungua pe paparoka ndia yo lai olaia ya a failo la eli mai ilunga tulo la tato wolo eli ilunga le melea eli mai lo la ma paroka lu ngarile nga sui le la paroka ya ko rupi onga ore kupelea pe wa ver kupe ai spar ele se me ai a faina ba ko kupe ai le kupe ai aru paroka ya ku iloma ai ko sau ai ko sau ko fale nga ko ka o fea lai ka o ko ina fa masingo ngai le tu inga
o le gegefu nga le pole o le gegefu kongo nga le pole ele o mangingo o nga wale maua mo le mau a foi le na tonu le ai sila le a taua ele mamafa o ngā luenga le fai e kangaka ngei o le ale mamafa sorry these are the law makers. These are our law makers Samoa o kangaka e faua re kula fongo a o le fai ngō fie nga pa u ka i se furu ka la ku o e tau whakaparangia ku sara mele iai ia fua le ka le ke pe o fa Samoa e wharikirikiki a fai o le maua lunga le o rou kofinga se ilonga e ka kaunga fai se vote fo indele ke aru ese ai a fai o le power fonga whikalai ai o le fonga whikalai e le mawhainga kango kuri moku o wheala o le power fonga whikalai mara ku ma kula fonga ku maur moka mara se furu ka la whaakosinga e marosi e tau mo mele tasi le atu la fono wa lewa kongi kai se mea mamau e lei o te le whai atu o le ale tūlanga e le kai fe koe nga i lau mea nga whai te mele ke kioti ei ma le maua lunga ma le kau o loa o le kofinga le ke ngofo moe ia silasila ia si afionga le anapu ia sevete ia te mingiska nai wa umanga fa manguia fa pa ia fa kauko le au mamando le malo ma fonfikala wa yai uma pawa mamalo sianga sole ai koe fa ale au ngainga e sfuru kala fa ale au ngainga it does not even make sense ya kia umoroka mafofa le winga na le na fatula te tala ai ona fainga ta o mea umangi o mea nga fai mai ya HRPP le lato vai taimi ina ia faingo fie ia kuila e panga na fa me yeser kanga kai o manga o yai ai koe fai kusa ole meri por ko uru ma ko mingori peor para lasi ma ko mingor para lasi le faingo fie nga fa para lasi o ngai nei kanga ai a kaulangi mai ngai ko kongor fongo la na la ina fa yatu la utala le o le pepelo yo upu e fai ko kongor fongo nga sui mamalu ai como me upu sui mamalu ele amare yo angi sui mamalu le ko ke disqualify nga ngo for ka igos fukala o fela ngi mamalu ngamea a holy ku malo o mga mai la ko paloka kasi ai a mai ko fa ale nga o ko wi fam singo le nga ka fa ai le ki o fo isi fam singo le nga le wa amaka nga ko e lave ar ke le ngai kanga ile fausanga o kula fomo ok longa ila wa vai kele la vango ko kuma ko rupe o le si me foi le ele o ko rupe nga ver kupe ele mpenga control nga kanga ka o fa foi o faimia ka sir nga vai ele mpenga control nga ami a fa ka mo e a la ko yo manga e fonga nge e avere e fa ko singa ave se rusuka la ya hana paro ka ya oi ele mpenga nga control nga pa pero fa man se pescare ki je ya le skole ai mo ko ka paro e fingo fiar fa fe o nga la vele le fai pule ile me nga fai fu liska nga ke i fai e te aula ia ko wa bang e ke le me ko ka se furu me ngo ba ye ai ko wa me ka we ke me mo ele apia le fonga le mo mau e le mo fai nga su ngal mo mau lua or fonga le affidavit le nga sai ele se ngia se lo yor kula fu o statement ko ele fai ko rupe mele ele fai ko rupe control so se me nga me kasi wala ba nga fa le nga le famsingo ya kasire na mata uputaua hana la lesi tatu fa solo aka ke yo i langa le ka ua ia e kuiloma male ma fonga fkalai oh yes as respond first respond and second respond ole fonga no kuiloma pe man ko ave ko kanga kuiloma ko ver kanga ko ko ave tua ele manga kuiloma fa on bele ai wole ma fai o lo winga le wa apia e su e kuiloma po la menga linga ave nang kanga ko la pia nga le o fonga nga kuiloma i ai o fonga fkalai o ia la ko as an observer for dele e fa ngo ma ko de fonga mo fa singo fa mai le fam singo siri ave o le fonga fkalai le fa unga fam singo
O longo wi le ai le o fa le au ngai nan fo o pe to fo e fa pa le ngo pa wala kala fa mai avele le fa unga o le speaker o longo wi ngala fa pe mai ave o speaker e ave ser coffee o ko lupe o longo wi ngala le so speaker fa longo pe sao ia mere fa so longo le fa msingonga e fa isang fa unga a fa la ngefu fa fa unga speaker fa ngefu nga ia fa longo me. Okay, lo speaker kau mangingo ai la okay. Yeah. Tato fasolo hana. I'll just add to that as well. There's some really tight deadlines for this case. So it's scheduled in April, and then there's a substantive hearing expected in June. So this means a lot for Samoa. It affects the public confidence and trust towards the justice system.